Ka Ciprisngo na Dr. Batske Marbo ubadai spokesperson jangko Voice of the People Party hak baludon ban Prisngo sikipai ba dakbo ong kumni ladadon kiba pensngap yakania artikel lais pa nyup huwei kathau bakimdon ka critical thinking hapa kiba penting artikel lais pa nyup huwei kidei kicu hi kiwedawa manswa bat don ru kibala dei ki MDC tim mentah tang patiang ke VPP ki keren kumni mentah ki penonam da kita kibakam kum ki start an ban penrem ya ke VPP ane ke Voice of the People Party kini kibakam yalade kum ki start an dei kibala imca na kini ki MDC party tenembos bat ke party bos amar kata pendonkam ya ke bor perkat apen kod u Dr. Batske Marbo kublesibon.